Uyazi le yabantu bokufika le South Africa komele sihlale phansi icabange kahle sizibuze imibuzo sidiscuss siyabantu bale South Africa ukuthi ngabe yini le ebadonsa kangaka ukuza la eSouth Africa ngoba lalani ngale ye march and march ngeke sinqobe ngale i-operation Dudula ngeke siyinqobe uyayibona kodwa le yamancinza le MK lakho uyayibona le yamancinza strategy samancinza angaze ngibone bemsupporta kakhulu la ko march and march angaze ngibabone bemsupporta kakhulu umancinza angaze ngibone operation Dudula imsupporta kakhulu umancinza kodwa iMK lakho noma abalandeli beMK bayasupporta wonke lama organization azama ukudila nabantu bokufika bengase nje silapho umango bese Zuma nawe lapho siswe operation Dudula oleader operation Dudula mangahlangana nje nale plan le yamancinza nimlekele noma lithathe leso strategy samancinza sokubakhipha ngoba into eba attractayo into edonsa abantu bokufika bagcwale kangaka le South Africa it's not because ama-border avuliwe and so on but into ebadonsa kakhulu beze le South Africa when it comes to imisebenzi inkampani when it comes to ama-bosses baqasha bona ngoba bafuna ukuthi benze abantu abazobenza ama-slaves babakhokhele ama-wages amancane so mesingenza ngale ndlela enza umancinza sidile nabaqashi okuyibona sidile nenkampani operation Dudula ifocus ekuyinkampani imarch and march ifocus ekuyinkampani MK lakho ifocus ekuyinkampani buka singayinqoba lempi mabengasebenzi bangazambela bona njengoba bazifikela not ukuthi sibaqoshe ngenkani ngoba ukubaxosha ngalendlela lena kuzodala udlame okuveza ukuthi ke abantu baseSouth Africa noma iSouth Africa ayibafuni abantu bokufika emazweni abo ngoba amazwe abo azubathatha njenga nabantu abenza into errong la eSouth Africa bona ngokufika bengenamaphepha. The only strategy engasebenza abantu basemzansi ile yamancinza MK lakho yokususa abantu bokufika le South Africa ngoba sesiyathola ukuthi into ebadonsa le South Africa imisebenzi okwamanje ugovernment ngaba-deporter bazabuye as long basenemisebenzi eSouth Africa bazabuye noma ningabaphusha operation Dudula lenzeni basazabuya futhi uhambisa 5 kubuya 20 uhambisa 20 kubuya 100 asivale umpompi lo okuyibona abadla kuwona abaphuza kuwona ekuyimisebenzi asitile nabaqashi bala inkampani lezi ezila eSouth Africa ukuthi singancame zithuthe ngancame kuthuthe zona zambe zovula amabhizinisi abo kulowo mazwe lawo ngicabanga ukuthi ngiyazwakala lapho. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhoda send message to bantu baseMzansi laba labalwisana nokuqosha ama-illegal foreigners la South Africa. So uyasho ukuthi uyayibona lento le into ayi-march and march operation Dudula nawo wonke lamaqembu lalwisana nima-undocumented foreigners la South Africa, but instead of focusing ukuthi wonke umuntu afocuse emaklinikhi ekutheni bayaqoshwa emaklinikhi bayaqoshwa etibhedlela uthi kube nemaqembu la focusa kulabantu laba baqasha kulama companies who are hiring ma undocumented foreigners because bayaba exploiter babaholela ama peanuts. Uthi labanye abantu kufanele bafocuse lapho abayi leyo misebenzi leyo lo inkampani leto bayoqosha labo bantu labo. Uma labantu labanganamsebenzi batohamba babone ukuthi hayibo asasebenzi ngcono sibiyele emavini ethu because uma umqoshe eclinic umuntu still utohlala la South Africa because uyasebenza kuphi ema-orangini uyasebenza ku-company thide esitululu, they are still gonna be here in South Africa. Yebo ngeke basaya kuma-public clinics, public hospitals, but batohlezi bakhona la South Africa because banemisebenzi. Uthi labanye abantu kufanele bafocuse kuleti nkampani leti baqasha. We already know ukuthi MK is already doing that. Siyayibona MK hambela titolo temandiya tema-China tabo bonke labantu boqhamuka tihamba timake sure ukuthi kuleyo leto tenkampani leto akekho bantu laba ama-undocumented foreigners laba sebenza kuleto titolo leto bayabakhipha bafake ama-South Africans. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.